Yo Vaaia le vesi foi o ne fiafi ni lo tatou tiu Samoa yo no lo tatou lockdown. E pe na fai lo me le malo ia lockdown le ono tale ono te puli o leo. So se me lava ia se pa ia lava le tula e ono foi la fiafi ia o le aso mo fu ga sfo. E te sini o supermarket uma lava o fai lava sina fatu mulia. O le supermarket sa eva ai ia le inta vale luma o matua fatu mulia ta vale terminei. E pe fiona ia le supermarket ia lo tau numa ia tatou ripoti ia e vava ia tia ia supermarket se ase inta vale ale o matua tomu ta vale terminei. Me se lava terminei tu ta siri tu la on tale tu la on se fa solo pe tatou ripoti o professional e to ia ia tia se voi tatou fale loa le o e vava ia po a fale loa foi le se ase inta vale o matua tumu ma ia nga te lo la tu tamo mo e solo ia e tamo mo e tonu tamo mo e mai fafo ia me se lava sa i dingo tau mafa ia po tulanga po le lava se me o lo tamo fai la tu sa i de pe falawa i o le pata ia nga te lo le laisa o le falawa mata o le ngao ia ma le nga te lo ia o tamo falawa foi ma sani ona fa nga ile asu le asu pe sa i mini ma tulanga pena le o ma tulanga tatu a falo lo le e si yo nga ya tu so si falo lo le o titi la fatale tu la ono salo wa nga ya tu la ono terminei o te re tu la lima ya a se o atu foi deu to no mai sta vale to atu si falo lo to le astu la ngo ya lo to no mai sta to falo lo le ya ni falo lo mai sale is fatu dia a terminei ya nga te fatu ni falo lo ya nga te deu yo falo pia foi a me se foi la to o ton fai foi mai ya mi alcohol la to o whamutia ia nga te leo o waina, o taula, o le vailima ia a mese whang malosi ia wā fo le lockdown nā tau ia e pēna vai te ia nā fo le tumi fo i numa fo i nā e tātou Eric's Liquor nā e pēna fo i mara tātou whalolo nā Eric's Store i o tūranga nei whato solo pēr tātou a ngai e fo i tisi tātou whalolo nā ti vai ati o nā fo i whātu mundia mai tasi le whalolo leo whātu mundia fo i le telo tā vale ia wā fo i lātou o vesi mai i ono tulanga foi le lockdown nei tatou tu Samoa ma tu lockdown nei amata nei le ono nei la fiafi nei ale o va tu tatou tamile ia ua to titi lava wanga e tu lava i tu la ono ia o lo fatu mulia lava ia ma to fa nei foi fa loa sa le tele inta vale ia i ono tulanga foi foto atapuni ia po le iva la fiafi ia o le fiafi nei ma tu a ese lava nei fiafi ia ono tulanga foi le lockdown tatou tu Samoa e pe ona ia i le ono ia i le afiafi nei e se pai lava le ono i le tae o le somfua Vaaia le ngata i latou o tau mafa e pena foi ia e o foi lava i meo alcohol mo me pena o pia ia o fatu mulia e foi ia le tatou supermarket ia ono tulanga pena ia awa le la tapuni mani whaloloa e mana mia tangata ia mea umalava ia e tau ona fia i latou ni lockdown la ia whawai foi runga la wala e le pisi o ta vale fio ai ko kama kwa pisi o la wala terminei e le telo ta vale ia pe lava ia o turanga sa ia pia sa tele ni pisi e ta vale terminei ia o so se manga ala lava ia i tonu sa mo terminei o matua pisi lava o le turanga foi na o tangata foi le atu falo loa so se mena vo ise falo terminei yo ina lo tamu fai le tatou tunu yo atu yai ele pe one ele pisi masani e pe ona yai ia le taulanga fo ia i tatou taulanga faatau e pe ona atemene so se vai nga la vol tatou tunu o pe na ona faatu mudi ai to telo la tou yo atu e mai a se la vol falawa o le falawa la tou yo o nudo so to se tringa ta mafa kanga laisa falawa mata suka yo me tu no pe na tamu fai level tatou tunu ia au mai o isi fa lo le isi falawa le se mesa sa masani no tupu ale o tupu o le falawa ia mau ala so staimi a terminei matua le ai la se falawa i falo sili potina ma tatou tunu te mai le sa mo le pisi foi i ono le tatou anga ia tu lockdown ile tu lai ono ia se pa ia la vale tu lai ono ile aso fo no tane aso to fa so fua